استودیو رادیو رێباز FM گۆتار و شۆپینەرێن مەیهێژا دەم باش نهادەما پێشکەشکردنا بڵتەنا دەمژمێر سێ فەرمۆ سەرنووچە. ئەندامێکی پولێت بێرەوە پارتیا دەموقراتا کوردستان سووریا دەبێژە کۆ دەرباسبوونا لەشکەری ڕۆژ بۆ کوردستانە سووریەش بۆ دروستکردنا هێمنی و ئەولەهیەیە و نەش بۆ شەر و پەفچوونەیە. کۆش کاسپیە ئەمریکی دەبێژە بڤەکشانە هێزن ئەمریکی قوناغا کەنوولی سووریە دەست پێ بکە. دەم باش. لقام شلو پێشوازیە جەنازەی ئەنڤیسکارێ کورد سیامەند ئیبراهیم ئالیەکی تیا گشتی ئەنڤیسکار و ڕۆژنامەوانên کورد لە سووریە و ئەنجومەنا نیشتیمانیە کورد و ماڵبات و دۆستên ئیبراهیم ve dohatkirin li goristana Qedûrbek ya bajarê Qamişlo bi xak hat spartin. Di marasimên xakspartina nivîskar Siyamend İbrahim de Nuhmet Daud endamê desteya serokatiya Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriye û sekreterê Partiya Wekeviya Kurd gotarek bi navê Encumena Niştimaniya Kurd pêşkêş kir û got ku koçberkirina İbrahim nivîskarekî Kurd xwedî rol û xebat ji destê miletê Kurd çû. Her wiha di merasîman de nivîskarê Kurd Mihemed Ebdê gotina yekîtiya nivîskarên Kurd li Sûriye pêşkêş kir û xemgîniya yekîtiye û miletê Kurd bi giştî bi koçberkirina İbrahim diyar kir. Di dawiyê de xwîşka Xwedê Razî nivîskar Siyamend İbrahim spasiya hemî beşdaran li ser wafadariya wan kir. Sersaxiya heval û hûvgirî wî tevan dikin, sersaxiya we teva dikin û em wek we xemgînin çûna kesayetiyekî wek Siyamend İbrahim. Bi rastî çûna yekî wek Siyamend İbrahim valayekê dihêle. Çûna nivîskarekî çûna rewşenbîrekî xisaretek mezin e. Valayek mezin dû xwe dihêle çimkû çi rewşenbîr be, çi nivîskar be nayê çêkirin. Bi xwe çê dibe, tê zayîn ava dibe. Rojeke spartina axê mamosteyê navdar nivîskar û rojnamevan Siyamend İbrahim ji bajarê Almanya û candekî winakê birêve bû ta Qamişloka rengîn li goristana Qedûrbek rastî em wek yekîtiya nivîskarên Kurdistana Sûriyayê her wekha yekîtiya giştî ya nivîskar û rojnamevanên Kurd li Sûriyayê ku me girtiye li ser erkê xwe ku em karîbin vî nivîskarê navdar ku kedek wî taybet diberwêje û çanda Kurdî de hebû. حكي إنسان يعني ويناسكر وبيرتعبي لفربة لألمانيا قلت لي يا متيدان بافي هوشنج حياة تركيا وكردستان عراق از قلت سباسية وعندكم هو وقلت سباس ئەندامێکی پۆلیتبیرۆوە پارتیا دەموقراتا کوردستان سووریا ڕاگەاند کۆ دەرباسبوونا لەشکەری ڕۆژ بۆ کوردستانە سووریێ ji بۆ دروستکردنا هێمنی و ئەولەهیەیە. بەشار ئەمین ئەندامێ پۆلیتبیرۆوە پارتیا دەموقراتا کوردستان سووریا ji مالپەرە فەرمیە پەدەکەسێرە ڕاگەاند کۆ دەرباسبوونا پێشمەرگەیەن لەشکەری ڕۆژ ji بۆ هەرێمên کوردی لە کوردستانە سووریێ ji بۆ دروستکردنا هێمنی و ئەولەهیەیە و نەش بۆ شەر و پەفچوونەیە. ئەمین سەربار کرد کۆ دەرباسبوونا لەشکەرên ڕۆژ هیند و قوناغên دانوستاندنان دەیە و گەنگەشت vê derbarê de hîn berdewama. هەروەها ئەمین باڵکشان سەروەیەکێ کۆ دەرباسبوونا بەشێکی ژێ پێشمەرگەیەن ڕۆژ ji beriya çend rojan ve bi hemahangî li gel Amerîka bû. Bêguman Amerîka jî hemahangiyek li gel Tirkiye vê derbarê de kiriye. Encamê de dê bibe alternatîvek dişûna derbasbûna Tirkiye bo rojhilatî Feratê. Sara Sanders gotûbêja Koşka Spî di daxuyaniyekê de eşkere kir ku Amerîka rêxistina teroristiya Daişê bi temamî têk şikand lewma qunaxa kenû wê dest pê bike û ew qunaxa nû wê bivekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê dest pê bike. Donald Trump serokê Amerîka derbarê vekşana 2000 leşkerê Amerîkî ji Sûriyê ragihan ku sedema mana Amerîka li Sûriyê hebûna Daişê bû û di dema niha de Daeş li Sûriyê hatiye ji navbirin û hêzên Amerîkî serkeftineke berçav bi destxistine. Di peyameke vîdyoyê de Donald Trump serokê Amerîka got ku ev demeke dirêj li Sûriyê şer dikin û di dema 2 salên borî de ku wî posta serokê Amerîka wergirtiye hêzên Amerîkî serkeftineke mezin bi ser Daişê tomar kirine. Her wiha Trump di nameya xwe de got dem hatiye ku hêzên Amerîkî ji Sûriyê vekşin û vegerine welatê xwe û bi malbatên xwe şad bibin.
جالی خواه سارا ساندرز گوتبیجا کوشکا سپی د داخوانی که ده اشکره کر که امریکا رخصتنا تروریست یا داعش به تمامی تک شکاندیه لوما قوناغا کنو ده دست پی بکه و او قوناغا نو ده بوکشاندنا هیزن امریکی جی سوریه دست پی بکه. لگور برپرسین کوشکا سپی اشکره کرنه کو واشنطن لسر بناما و بریارن وان کار دکه که ده پیوندیا تلفونی ده یاد نافبرا ترامپ و اردوغان ده هاتیا دان. جمارایک سیناتورین امریکی مینا لیدزی گراهام، مارکو روبیو، جین شاهین، کریس مورفی لسر بریارا دونالد ترامپ سروک امریکا هاتنه دنگ و نامایک جه ترامپ را شاندن. تیده زلال کرن که اف بریار گلکی مترسیداره و در انجام وی بریاره ده زیان به کردان لسوریه بگینه. لالیه کدن شروفکارین سیاسی ین کرد بیجن که وکشان هیزن امریکی جه سوریه ده زیان به دوزا کردی بگینه و اگر های که کراسات که مروی مینا کراسات عفرینه دوباره ببه. لگوری هجی در راگاندنه امریکا هول ده هر دو هیزن پشمرگین کردستانی و هیز النخبه احمد الجربه لنافچه روجلاتی جمع فرات بلافکا او جی بچافدریا دولت هرمی و پشتوانیا وان. جدرکی کرد اشکره کرد که ولایتین یگرتین امریکا برازی بون و ریکفتن لگل ترکیه و ولاتین هرمی و هزکا عربی و هزکا کردی لروشالات چپ فرات و نافچین کردستانی جهگر بکه و جدری دازانین که امریکا و ترکیه ولاتین دنین هرمی و هزن بجارده انگو قوات نخبه ين بسر روتا الغد سوري كو أحمد الجربة سروقاتيا ويدكا وجو كرد وعرب وتركمان بيكتي لباجاري من بجو غريسبي وسريكانية بجه بكن والأشكري روج لنافشين كردستاني لروجالات چمي فراتي لجهة چكدارين يبگي جهگر بكن جدري آمجدا كو هزن لشكري روج وهزا بجارده انگو النخبة بهما هنگي لگل أمريكا وبچن نافچين سينوري ين روجالات چمي فراتي وپوليسي نافخويي لگل آلين هرمي بيك بينن جدري كون خص نافي خوش كربكا گوت دماداوي دا أحمد الجربة بنا بينكاريا أمريكا وبشتوانيا آليين ناف دولتي سردانا تركيا كريا ولقل برپرسيارين تركيا درباري بلاف كرنا هيزان لروجالاتي چمي فراتي كو بهتريا وان عربين گوتو بيجي كريا هروها دماداوي دا أحمد الجربة سردانا هريما كردستاني كريا ولقل سروك بارزاني وبرپرسيارين هريما كردستاني دوي درباري دا جويا بریا دروژان جیمز جفری شانده تایبت امریکا جبو سوریه را گهاند که چونا هیزن لشکر روژ جبو روژاوای کردستان به هماهنگی لگل امریکا و هیزن سوریا یا دیمقراطیک بو. روژا حفظه هیبه مهل باجاروک عین عیسا جوینک نابرا پیده و رژیم اسد به سرپرشتیا روسیا و ایران بریوت چو. دیده گوتو بیجی درباری ایریشا ترکیه بو سر روژالات چم فراتی هاته کرن. و رژیم اسد لهم بر پاراستنا روژالات چم فراتی جه ایریشا ترکیه فرمان به پیاده کر که نافچهین کردی را دستی رژیم اسد بکن. وزیر درو سوریه جی دوهرا گهاند که بتو آوای که رژیم اسد رازی نابه که کیانکی کردی لباکور سوریه ورا آوا کرن. ده جوین ادنا برا پیاده و رژیم اسد ازمون عفرینه ببیرا پیاده آنی دما کو پیاده رازی نبو نافچه را دستی رژیم اسد بکه. هنرمندکی روجاوای کردستان جالی دزگاه پاراسنا علای کردستان و هات خلات کرن. لگوری کو سلیمان هووک هنرمند روجاوای کردستان درو پلا خویا فیسبوک ده بلاف کر. هووک لسر ستران خویا نو کو به هلکفتا روجا علای کردستان بلاف کربو ده همان هلکفت ده لباجار ده که هرما کردستان او ستران ناف جماوره کی کرد پرورد ستران جالی دزگاه پاراسنا علای کردستان و وکرز گرتنه که جیرو رولاویا چالاک خلات جرهات پیشکش کرن. شوپینرین میهجا بولتنا می دمجمêr سێ بداویان تا بولتنا کنو هر شاد بن.